Sister Elizabeth Nisima nahereko kusima aha Ibanda Trekkers Club ahubwo kwakwatiraho kandi nashaba abaturage kwirukangirira Ibanda Babies Home. Aba Trekkers Club abastayiri joberi abatwatiraho bakatureteraho ibintu bebembirwe Father Evarist na leadership yabo nitubasima bwabyone mwaturetera sabuni mucheri shukari pampazi nane byo kurya mugati byone mwaleta ntubasima kandi ntuza kubyeyambisa kureberera abana kandi nitushabangu abantu abandi abarya herokwe abakuba bino kubari nabo nibikirizibwa kwija kwateraho Babies Home. Where is my phone? Nisima nashobora kugira ngo umubare w'abana bingi abibina hari Ibanda Babies Home nabanagwa kandi abandi babihaha bakazi ababagwiraro ahanguto hamwe n'imyanya ndijo. Enambe mpango nibabanaga mu mahanda umdufunzo umutawuni umukatsatsiro abana baretwa polisi twija tubazanzaba bazo mu buteka kandi bakurage abandi nabaferwa abanyina babana bazara ushanga ishe atakubasa kana kato so tumuhweraho kugira ngo akana kakakure kasinke imyaka 2 nange 3 kagarukomuka abamwe no biza bazarwa abagwiraro abakazi abakuba mbatambatambura umito yabe etari kurungi abantu abana biza bafunenda kandi nk'abakazi bari kuzara nibazara abana so ombwire bwo kwitwa nyina umwana oguntuyamba kumureberera deni yakura tumurondera abo wabo. Nisima nayongera ashobora kugira ngo ubundi bashira kugumirwa munonga kwatirine byo kurya hatyo no kusima abibanda Trekkers Club ahabwo kubakwatiraho twaro bwire bwingi okutamamani kureberera abana bakureba ngo bakura nko kumukimanya abana batonkire baba batanguhi numureba abayija aho bareba aho twana suto utumwe twino kwezi utumwe twine wikemwe utumwe twina amezi 3 so obwana obuno babugumere ntubantwetaga amate garme kirisa agitukugura gamwe bageta nkaza 91 is formula milk nzizo kuba yamba kurugayo speed abo kujana babatonkera amasereka gabanye nabo so nutugezaho kugira ngo tufunemere erume birisa ekubasa kurebera abana. Reverend Father Evarist Ariyo Kanduru Chureti ahabwa muri Ibanda Trekkers Club ogu yahiga abantu baburijo hamwe n'abamemba bandi abibanda Trekkers Club okutandika okukora ibikorwa by'embabazi tuterera abantu muranga kugira niwe kuwakwatwaho wareba kana ko kwezi kumwe wareba kana kesandemwe obundi erizoba noriya kunkanyencha kare niwe ubundi wono basakurwaho omuntu arukuzara ubundi umugwiraro kuzara kandi ari umunyabuzare kunka yazara umuntu ogwe nayitagwa kureberwa kandi akakura okurugira ahari Elia Twijuke kandi president owibanda Trekkers Club ogunashobora kugira ngo ekigenderwa cyabo eco kutayira Ibanda Babies Home cyaba kigico kwenda kuyamba abana imburabure na munonga abarukurindurwa mu mwanya ogu okutungura burambuzi mu region yitu not only in Western Uganda but in some other parts of the country and even worldwide. Then that inemu echa health ningasi amagara marungi kandi tugiramu na nafani umbintu umukintu cyo kwatena health ningasi imwansonga bacu twasanga tukagira ngo reka tware ka birthday party kitu tukarete ari Ibanda Babies Home no kugira ngo nogo mwana ari yaha ogo mwana arukwetago byandi ningasi ogo mwana ari mu mbere yambi ningasi ogo mwana banagiroho nawo nayitaga amagara marungi kandi mukwetaga amagara marungi itwe nk'abantu abarije nitusime kwandi turebe kananga twagira cyangwa icyo twakora ukureba ngo umwana wo gutwamura ko muhanda umwana no gumurike yakira muto aho kabanda abo no ba Trekkers banyencha kare amakora gagasha kwa Steven Mujuni ahabwa Sky TV agenshonga